gertak mewe dalek nama tu makun raya mulengi lolong ka muka mai wala ni mengertak baik hati dan tidak sombong. Syek, kita ngapli tu ketok kue nam gertak kita ta. Nasi ko hata makun remi itu ko. Si kamu jata pamu. Ya patang kau itu ada per ko kalau masih nggak indreng. Rama, bukudako, gimana kada makun raya pak gensi mengawi. Padahal lalangatina nata jang meleu tembak. Tapi misalnya itu bapak mi cili tinya buran sempo. Iya, inya buran sempo, buran demna laku. Apa dia bisa dinangkan ketua kelima kedah gertak dapat tajeki. Ah, kamu aseng. Iku tuh dan kemang kelingai. Pak kamu tuh purma kada makro. Ni ke purma kada makro. Udahkah hatta? Heh, nenekmu riolo, si makadana na gertakku. Puy, necam tuh kerata sola-sola na pudah makukur. Heh, nanak meraga ya di tepu-tepu nak. Jo pleta magertak ko. Jo itu lima cai, pau ko magati macua. Macam metona, tapak mi awet muda. Iku mani bawang etang. Si lo kapil lo langsung jauh dah. Iya, payah di meto asu soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Deki boleh tuh Pak Ustaz? Boleh kamu si Jeta? Nei di tega to siki boleh. Boleh kemana boleh Pak Ustaz. Betulan lo kalau masuk Jogja. Dia itu salah Pak Ustaz minta aku nih dulu. Iya, cocok itu ta. Tapi sekali-kali jok toki masjid sapa-sapa palang uditoni mel doang supaya masih gak ki nawereng jodoh puange. Iya Pak Ustaz. Insya Allah matu kun ada pitoni betuna mati nulu tomatu. Iya ta. Tapi aja maya matu-matu, Pak Eko doan rupa makun itu warna na gemek tak perlu nih itu mati ke. Akaman ke loki malaikat mau. Wah, ini Pak Ustaz. Aja peta sele-sele. Kamu bawa sedih penyakit matem taro. Wah, dan aku tuh tah. Permisi na pala yolo. Pak Longka sapi sakuku bola. Akama de ganto na pole. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petri. Oh Petri. Wah, nih gasir lele gora-gora. Petri. Oh Petri. Masuki do jok-joka. Petri. Oh Petri. Nih gero. Matin. Bidadari gue na. Nakemale kamu jumpa. Hei, mago tuli gora-gora. Gora gitu. Pak mah bici-bici ki damu mang kelingai. Nih gemak kada de wang kalingai. Nanamu mana nalalengati mo wang kalinga to. Aja peleta lima cai. Pada sisa tu restu ku si poji si babo pakku. Musesen itu lemu. Mawe bukan Ruki. Nih gameto macin na mewa si poji bapakmu. Nalato-lato nih. Cica mani pandre konro na teru. Hi, dongo pia bicara. Tanda na tonde ne kena bangku bangku sekolah. Aja na mega bacamu kutu. Pudana gati maga ko lele gora-gora. Loko menrame lo sumbangang. Wah, dewe lo melu sumbangang nih. Lo kamer Fitri masuk jok-jok kah? Kak, mago tuli gora-gora. Hatu tong kelala sadamu. Agaro yawa si lomu logare mere ko masujo ke joka. Oh, idi pale Rahma. Enre mei. Aja ne wendre, panan rama kakak kamu. Pauras melupui, nama gelama kur macai. Wah, dema tuh. Deto na kawite manre tau. Sanga dinapan na. Nah itu tahu, lo kaja sa merki masuk jok-jok kah? Oh, iya pele. Kebetulan bos atoka sedih monro boleh. Joka pele jolo dika. Iya, ketutu ke.
Yang mana rumahnya sepupuku di sini? Hai puang, jangan kepai saja jatuh cinta pada pandangan pertama. Mana kewe hati kesi malam mama ke jatuh cinta. Assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam. Barusan ki sedih kuliah di sini, Di. Orang baru ki di sini. Iya Om, baru kan memang datang ke kampung ini. Endi, jangan makiwe panggil Om Kak. Nah balun terlalu mencuka juga. Mungkin masih seumuran Jiki. Jadi ku panggil apa Ki ini? Panggil saja kakak atau deng. Tapi bisa juga panggil sayang. Tidak ada Jiti yang marah karena si jomblo Kak. Iya boleh, ku panggil kakak mungkin saja Di. Tapi pintar Jiki bahasa Bugis toh. Pak aku lagi mah bahasa Indonesia tuh. Mama temaleko tuh lila aku. Iya Kak, bisa semua. Alhamdulillah Di. Pak aku dimisengnya. Cede nampan resai. Jolo, teki boleh lejok Kak. Muka ke rumahnya sepupuku, tapi aku lupa yang mana rumahnya karena lama sekali Kak baru ke sini. Siapa memang namanya sapi seta. Pak aku kampung he. Degau selalu iseng he. Ustaz Bedu namanya Kak. Oh, Pak Ustaz pele. Aku udah mengau nak kelong ke sapi sena. Sanggup ada Kak tuh. Kebetulan biasa saya sekolah aku santerenge cuma ya ada yang lulus tuh. Mewan teraki kurang mau bulan. Oh iya, ayo Mi. Kenapa Pak Ale dek sendiri ki celale pergi ke sini? Tidak ada memang suami tak? Sebenarnya Kak, baru-baru Kak cerai sama suamiku, jadi sekarang janda mah Kak. Oh, janda ki pele. Pantas pamulawi tato nak langsung sedih berdomba-domba jantungku. Kurasa pertanda jodoh. Pak kebetulan ya udah toka. Ah, ini Kak Sembarato. Ah, ini taruh. Nih. Iya Deng. Akhirnya sampai makin Di. Iya Deng, ini yang antar Kak. Oh iya Di. Terima kasih. Banyak aja Ki yang terakhir nggak sapi seku joko bola. Iya Pak Ustaz sama-sama. Mai tamanin Di. Pak Ustaz, tidak dipanggil Kak juga lepang. Aja sana lo peta Ki. Lo maka mah tuh joko masih JE. Masa lo aku mau sifat dua. Nah buka muhrim. Pleku maki torsi. Kang udah ngam pekawi lo napa joka. Demti aku berata Pak Ustaz. Ikhlas Kak? Ya toh na tuh iko peta Ki. Lesu no. Main Di, dan bola. Iya aku mau Pak Ustaz. Iya aku lalu lo bolaku. Dia tuh lo muli kok. Maga sih kau, napa mau jauh main? Kejelo lu tulu micen ya. Ada Messi. Lo ka cala rahma. Tapi kula le ku mewai. Mama tanah sau kak. Bantu kak lo cenge. Pak kiri-kiri lah ada kak sedih mitai. Mana ke mana ha? Ketu boleh sejauh sampai. Agar macam ni. Agak pi lalu ni. Maga ikut ceng. Tali mana mana kana. Dikasih laku kiko. Rahma. Dia mak kena dikasih lamu. Nah jelas-jelas merebu Fitri poleku iya. Mana kay rabut? Narinig kay si Poji? Lekurasiri kesina ingowi. Jadi main kelingir cala bawan. Di sini jalan di Cina pergi.
Magi, lompo. Mama sedih menyameng. Mati nih Rahma. Ali ini peripeki. Hih, malah kita anak ero. Hei, cakap apa soy? Bukan rukut tuh batu. Kita ceng. Motor gati, kita lari. Rahma, oto kue. Untuk lari, cek dia ini peripeki. Cie, borona, nai repak ni tulumu Iyo, tapi seandainya dia lari oh, man rasai. Mega baca kok aku tuh. Meto lesu na ini, mulut tuh jampang itu. Mati nih. Nah, kamu borongnya aku. Deta, selepah haki itu, alena meweka. Oh, demo tuh pakmu tuh mangi celong anakmu tuh. Laku rasiri, ala nakmu teh murai. Sekalian murai tuh otak ngurukmu Mana